Papa moninga na mboko yo. Uji mwana mkaji majitu ngeji. Na banga ga mututi. Chitonchi na muntu nashi. Na ndanga hii. Uronda bimpa mwane. Que ça soit ba titre na yo. Wikala na shuji ni mwana. Banga ka. Nyamba kaji wikala ngana. Fima na soko fima. Ula na muji ulaka na. Basuka soko pasu. Hanji na muji hanji kana. Yo. Wewe. Oya mutu munene. Wewe mutu munene. Oya ni bani. Wanji Yo, wewe. Mosala nzambo adi koso. Nzambi wa munene yo. Yo, wewe. Wewe ujini baba munene. Wewe mutu bulu na limete. Wewe ujini jima. Papa kwenye. Makamu ya nzambe. Malwa nzambi. Etali mboka te. Kima tangile chitunga nashi. Basobo se na corps de Christ. Bajiba moi mubiji wa Yesu Kristo. Na ya deni. Ni mwana tu deni. Na ya ngalas. Mwana tu ngalas. Na ya kakenza. Mwana tu kakenza. Na ya soni. Mwana tu soni. Bango nyonso wana. Swaba. Basa corps de Christ. Bajibika na mubiji wa benga mukalenga. Bakopotana te. Kamina wakutandanga na. Soki lelo basopotana. Ikela bibone lelo bajiba tandanga. Bayebi yo bango basake. Kimba manchi jibika la ngana nashi. Bazongi sa conscience. Bayinga bumuntu bwa. Eza nini? Bamanyi ni chinganyi. Papa. Mwanetu. Nzamba limisa ngai. Zambi atufile lusa. Niveau bokomi. Wa mwaku na fikeo. Na dénigrer bino. Ngambi weke. Niveau bokomi. Waku na fiki. Na déconsidérer bino. Nyanu ne nguluji. Niveau bokomi. Waku na fiki. Osabe inconscient. Tika na finga bango ko. Tika na finga bango balekisi. Tika na finga bango. Kurusa papa wa mema. Fwa kurusa. Tubayishi wana wa henda kabona mwa bakubayishi. Okay na ngepa ide. Ando Yesu Kristo wana wakumanya. Wapi ki serviteur de Dieu na bino? Muji mwe wa kunzambi wewe. Tango bino batata bozo kana. Alo nene batata uruka nungetana nasi. Conseil ni ba opesa na bana. Kaji mbelu kanu ni wakwesha bana. Papa, mwanetu. Là je vous dis la vérité. Kwamba ni yakuni jakule lo. Je vous confirme. Ni kwambia bulele ndo. Na mboko Congo. Mujitunga nje Congo. Ya pas d'église. Kama wana masambi tatu. Apamboli nzambe. Kitumbisha nzambi wa bikola. Ndenge papa abimi. Mushindu uji mwanetu tatu mungu mwatuka. Na beti maboko. Nji tumbisha nzambi bikola. La nanga na boke. Bande pipa manemene. O touché siko point o esika motema na ngezo le. Wai kale kapije bwa lwe buji moyo na mundu samu jila mwana soya. Kasi, kaji. Quel genre ya ba chrétien. Kaka. Bana betu kai basamiji banzambi bulele. Quel genre ya ba chrétien. Bana betu banzambi ya basamiji banzambi bulele batu jinabu. Oto kenengo bimisa. Utu weka na wole mwati mwa buloko. Asa président ya football. Utu mweka na nafumu nene wandundu. To asa politicien. Eshi mwene bijijimbi. To asa chrétien. Eshi mwene mwanzambi. Na misa do natangi. Mala sato tu babala. Na mona kibile mwa chrétienité te na kati. Chene mwana chile chabunsi. Na kati église. Mwati mwa jisambila. Batu bazoyemba. Bantu wajibimba. Ka. Michibola sangu. Ka chibola wake. Eloko na retenir yango wana. Chintu chinga kwachi. Watu kujana mbunga kwachi mbobo hapo. Twini lutu batu londi. Papa na ufinga na désordre. Alo kwa nje na shiwe muhenda. Kakwe mkwa baba kuila tomalu manyauka. Bila bibi wele ni mujisambila. Leja bantu jiro wa juru. Jiro wa Yesu Kristo musumbichi. Yeye ngendo jijiro ujimoyo bulele. Na finga bino. Atoka papa kwa kunusa. Ozo changa te. Ujona pata. Tena tu na ucha te Fagulusa yeke ni bwaluto. Okota ngonu. Papa wa fagulusa yeke ni bwaluto. Atunike ngana tu Tuambila bambi banzambi. Bambi banzambi. Swanjiza bambi banzambi. Tubayishi bajimina. Bakabasha no malo buloba. Maanguleja bantu juru. Bobo ni bobo ngaya. Bisa shina zongela musala soda ane oyo. Na zongela ngosko na simela l'église mandu. Bijibi kene bo tu ngana pinja munji mwa busalai. Botamole pinja bingo. Na zongela musala soda. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Banadine
bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site à Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent fidèle internaute, merci pour votre confiance et fidélité. Chaque fois renouvelée donc à Africa Info, votre chaîne YouTube préférée, votre site internet préféré, le www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Frank Stemai disséminés à travers le monde. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, en train de nous suivre bien sûr avec détermination, avec fidélité. Nous sommes très heureux et nous avons encore le réel plaisir de recevoir sur ce plateau notre invité. C'est un habitué de cette émission. Ça fait très longtemps qu'il est venu nous voir sur les installations de l'Africa Info. C'est le pasteur Lité et Akanda. C'est vraiment l'un des nôtres parce qu'il y a Azara Nabiso tout le temps. Mais parce que c'est mon frère. Alors, Anabiso Awa, il n'est pas venu seul, il est avec son interprète. Tout le monde sur le Marambo l'église Corps de Christ et Koti Mobu. Réseau Zanini, Touré Bango Awa. Qu'est-ce qu'il faut faire, Touré Bango Awa, avec le pasteur Lité Akanda et son interprète? Bonjour. Oui, Mote Papa. Oui, Tata. Tata Nabiso Yalikolo. Abattre là-bas oignon sous besoin les bakou topo occasion à Kolanda biso Nzambe wetu amujolo abenesha bana betu bonso bali bato soki Nzambe abatelité bikala bwana kinzambi ujimutu la manasha nani mususu akoko batela biso ngani mukwa kuliwa kutulama na sepeli lisusu na bokutani na ngana ndeko na ngai njiri gisanga jabunyi bikola bakotana kabjini mwane tunungu o to bengi na kombo ya papa Frank Stemai e utu tubile mujina jani mwane tu Frank to pesio lisusu merci tujitukula kabji twasa kijilo abunyi pona invitation kitoko pesi biso bwa jibikila ejiji mpejiji mutu bikila mwabe rencontre o to kutani Jie tanga neji jitu jiba itanga na mwabeu Nzambe sa yeba ki rencontre oyo Nzambi wa mujulu kavumana kumanya Nzambe sa yeba ki mukolo lelo Nzambi kavumana kumanya jitu kuja lelo Lelo toko kutana Nitu etanga lelo jitu kueji na lingina bongisa likambu moko lobi Mwamu muni mwatetu kulongo dola buwarubu mbuji mwakule nungu Lite ya kanda mutunabiso ya tout le temps Jigisha ya chinji muntu wetu wa matu konsu esali mikolebele to monanite ngwenza matu wabuka to monana to na zongisi lisusu na awa na Africa Info nga muhinga chikabinungu mwabeu mu Africa Info kasi loko moko na kobakisa wana ajibolu mubunga kumbasha mwabau lite ya kanda oyo yebaki yakala jigisha ya chinji jivwema ya jakala ji na oya lelo yeji ya lelo eza deux choses différentes jibika langa na bitu bijibishila la nanga s'il te plaît mon frère donde bimpa mwane tu lite ya kanda oyo yebaki yakala jiyishe ya chinji ejiji vraiment jakala ji na ya lelo neji ya lelo eza deux choses différentes jikala ngana bitu bijibika bishilangana landa londe bimpa na sena moyi otoza mwishi mwajibe mutu bikala ngana lelo yo mati lelo wa muband pour sali musala no kito wali mwezi mjumwebe muhimu na Africa Info mu Africa Info ozo servir public na yo kito ujiwangulisha banda mbeto bonsu bibe Zamba matisio Zamba akubanjisha na musala ya mokili ni muwangu jimwe wagula bebe soki Nzambe ozo mata yikana Nzambe jukubanjisha ebongo ngai ona memi mukumba ye eglise kaji meme mujimwanga te mujimwe mushima wajisambe esengeli ngai pe na mata jibi kengene Nzambe ambanjisha lelo je suis opposant lelo unjimwe manyinyi wa bantu bajeza mali opposant ya politique te ki ngi manyi no bantu bene biji jimbina sha opposant ya tous les religions ya mboka Kongo ngi manyi wa bantu bonsu baje basambira ma omoni ko yamba oyo ya minga le onyi ji akile ji munga jile lelo o ya minga na ta ya bien onyi munga jile jiba jimpa jita o ya minga na moma ya bien onyi munga jile chikondo chimpa bana men Zambenda recommander o yamba Zambi kunyi mweze bwana lelo we mbikila mwabeo na pesi libota na Zambe bana betu bonso jitu dilo eshamoi merci pour la confiance toi ça que jile no bwa mwali bi pamato merci pour na bolingo bozo manifester likolo na biso like bijibwa jinanga jino nyunutu lesha munga chwa micho merci pour tangu nyoso bozo benga bolobi papa to tika likaka na yo to asejera wabunyi wanu njunutu benga bijibwa unutu bigira kwa mbele tuibashana nebo nga yeba tata pambola biso mukalenga wetu anu benesha merci amen alors montre Nzambe oui papa et là on a sepelé dans le bas au boza opposant
L'église, comme on a opposant? Oui. On a raison. Merci. Raison ya ki opposition na ngai. Bulele bwa kwikana mwimanyiwa bale jisambira bwa mema. Nzambende aponi ngai. Zambi kuju musumul. Nzamba tali na kati église na ye. Zambi mutangire mungoti mu église ya wena. Salite oye koti. Bintu bibi bikala ngane momu. Na be église nyonso. Mungoti mu amba église ya wonso. Oke na catholique salite koti. Mungala ngane mwaluma bimata. Oye na kimbangiste salite koti. Kimbangu nyaka sana na mwaluma bimata. Oye na réveil salite koti. Masabile to so réveil mingala na mwaluma. Zamba lobi kombo na nge kokufa ndengwa na ti. Bwana mukalenga nzalo ami jina ja mema saka ja kufana kuchana na nasi. Eza na époque moko na Biblia. Kujikwikala na chikondo kampani mumukanda. Bakoma ki koboma basali ya Nzambe. Bakufika ujibanga kushebebe n'ujibanga. Tangu bazoboma basali ya Nzambe. Ajiba kushebebe n'ujibanga Nzambe. Nzamba yaki kobotisa mwana mobali moko ya makasi. Zambi warukulejisha mwana mukwabu muteketo wa na kombo ya Samson. Mwana mujina jena ja makanda ya Samson musala na ezalaki. Samson mujimundu vwa chingani. Osimi mosali ya Nzambe. Ujibulenga mwana mujibanga Nzambi. Samson pasimi. Samson nga ndukulengeni. Landa. Londe bim. N'époque moko ya Goliath. Muchikondo chicha Goliath. Goliath azalaki mbinga mobali. Goliath ovumika na muntu munene mula. Nanya kobunda na ye. Nganyi vwa kulwana ni Goliath. Nanya kosimba ina nzoto. Nganyi vwa kulenga Goliath ambi. Zamba preparaki David. Zambi wanu kulongolola pinje David. Mutu azalaki na zamba. Muntu vumika na muchisu. Moboko libanyama. Muntu vumika na mutu ya ferme. Muntu wa mwitu. Solo ngulu na nzoto. Solo banyansoso. Nzamba bimisi. Zambi wanu kumujuli. Bunda bitumba. Luanga na mviti. Papa. Mwanetu. Okitomata. Ubandu weka. Na mboko yu. Mungata wajitu hezi. C'est moi. Memo mwana chinshaji. Na ibisio verite. Nye mwana chinshaji. Okitomata. Ubandu weka. Na mboko yu. Mujitu hezi. Ngai. Memo na bozo sabangu na nzela. Jingi sabantu munjila. Zozo bona nzela miracle nini? Okosala nini? Parce que Nzamba tindiyo oyo kozongisa bango na nzela lokola ndinga tindaka Samson tindaka David. Lelo otangi église catholique, église kimbanguiste, église des réveils, otangi église nyonso wana. Pasteur était ya kanda. Ba pasteur otanga bazana kombo koleka. Bazana ba mbongo, bazana ba relation. Yo kosala miracle nini? Pozongisa bango na nzela. Landa papa. Na landi. Londa robin papinje mwaneto. Kotina minute on mboka. Kiboya ni waje bonyi nyamgo chwa jitunga. Ona ko populaire ngo penza batu debia surtout na église. Jijinga bangula bantu na ngo chwa jisambi. Na ko beta bato lolengo. Bangula bantu mushindo wa. Na papolio. Bangula. Na nyati. Njata. Na kwesi. Kukulula. Okota to. Wana shunga chwa hopitali. E bale kauki. Mai mane na akami. Bambisa mnene babi. Mishio ya mene na watu. Vima na soko fimba na. Ona nguju la kanamu. Pasuka soko pasu. Haja nguju hanjika kanamu. Oko sale lo. Kwa sababu nashi. Papa Landa. Mwane tulonda. Bango basobo mamboka. Bawo libangena ba shebeji tunga. Na nzela television. Ni munga chimwa binji ji. Ngai na ko dresser mboka. Meme jingambele ji tunga no. Kaka na nzela o bango ba lekela. Anu munjilo ji bwa ichile wa binji kimbi. Mwane tango ba sala makambu. Bona ji beza malwa. Eza na kati ya chambre te. Kimbi kana na munga chimwa. Ba chamba kamera. Biji ba mi arba teka. Ngai pe na ko ya ko dresser bango. Na shimema ngindo kubeleja. Kaka na kamera. Anu kumpala kwa tumera twetu. Ya mwana na ebisio papa. Bwa kanjinga kuna na mutatu. C'est comme une nyango. Chafi buchingani. Bon yo ya kanda effectivement. Et là on est constater ma maison dans cette église. Landa na landi. Na yena kanda pamba te. Chanda mulo ni chinji chana na nasha. Mukolo kanda. Mwene chinji shen. Responsable ya kanda. Mwene maluansu wa chinji. Eza bobele nzambi. Ujimwikala kana mkalenga nzambi. Papa. Mwanetu. Bible eza vaste. Mukanda wa nzambi jimwikala kana munjima. Bible eza munene. Mukanda wa nzambi jimwikala kana munene. Eza mbele ya minu mibale. Ujimwikala kana tele kanseki bichi. Na tangu moko apesa liloba ya kimia. Jiba jikwa ujimwikala kana weshi jija nzambi jipa na tangu moko batu bazo yoka te. Jikwa ujiba bantu kaba ibufanashi. A manifesta ki kanda. Uvumwikala mulele nje chinji shen. Landa papa. Londe bimpa. Na lingo landa nga bien. Jinji unu londe bimpa. Landa. Londe bimpa manamene. Na tangu na Noé. Muchikondo cha Noah. A utilisaki Noé. Uvumwikala na nzambi kwanza yo Noah. Noah zalaki mutu pamba. Noah uvumwikala mutu chanani. Molangwe masanga. Muntu mundu wa male malufu. Mosubi na kwiti. Muntu musuku yijwa mubi ambaji mukwachika malufu. Noé nzamba utiliser. Mukalenga nzambi kwanza iwani aichile mu. Noah telemi. No kuimanai. Abani kotia sangu malamu. Wamba yiwa kubanga kuyishe jija nzambi. Papa. Mwanetu.
omoni ndebo ofinga ngale Mwana mushino nutu enda lelwe. ko critiquer nga déjà ne Wale wa bank pije kunge mwana mutu chana na yo ya kolobela batu vérité Wa kwile bantu bulelela. o balekio na mapango Aba baje bampita nebe mumpango. o balekio na mbongo Baje bampita nebe kumfranga. o balekio na Aba mituka bampita nebe kumashini. ndeko na frank Mwana tu franga. muto nzamba tindi Muntu ujinzambi muntu mama. ata ye na mbongo te Yeye kai mwana ni mashini. bitumba eza bituma mbongo te Vite ikimvite ya eza franga na. bituma ya parole de Ujinga Dieu. na mvite ya jija Zambi. eza ya makomi Ujinga na ya maluma funda. eza bitumba ya bible Ujinga na mvite ya mumika na mutu Zambi. aluki asakana na nzambe akutana na ngai ujoetana naye meme toye na poke moko tujibana mungacho wajilo lichikwao na moma ya sodome muchikondo cha Sodom sodome eloko nini esalaki nzambe asilika chintu kachi luteze bwana nzambe afika chichi babwali bwa Sodom mboka moko kitoko jitungo chikwa bujimpa mena mena basi ya bien baka jibimpa batam mibali ya bien bali mabimpa mena mena ambiance mado ajisanga mika na baba komi rebele ma muni bya bya kubini bya bya beglise ebele masambili mika na maita bunya bato bakomi teti kajibantu mika na kabe njumva na bazoyoka te bantu mai bumva na bakomi kokotisa o nzambe aboyi babanga kuboshe bitu biji nzambe kubenga ngacho mwachi sambili nzambe akitisika zambi wakatemeshe mujilo ngacho mwa Sodom landa kanda umva chintu cha Zambi ngai naza kanda meme ngana na chintu mwabe kanda ya nzambe cha Zambi jésus christ aye Yesu Kristo mu Nazareth walu akuti na kati ya eglise walu kusana mungachi mwa masambile mama mwenda pondo akoti na kati ya malu eglise mabi mabona mungachi mwa sambile mama ndunda akoti na kati mamwe ya umubi eglise mabona mungachi mwa sambile landa londe bimpa omoni poto o nzambe abetaki bato na eglise bito chebi biji nzambi mbwashe bantu biji sambila yango baserviteur de dieu lelo bakoti biyo bilelu bena bantu bane muji basambi abwashe mwa poto sambile na makambo ya nzambe bito chebi bya bwini malwa nzambi ndeko na nga frank mwanetu soki nzambe afongoli yo misu na minute oyo nzambi ye mukakangula meso ye bamumwana malwa jezeka ocomprendre valeur na nuika lunje bakumwana pinje mushi oyebake mutu oyo numwana pinje ni muntu ewu te aza mutu munene mwene muji mwa nzambi Pasteur était à Kanda. Sur ce, c'est vrai, vous avez battu. Mais on peut faire question. Tout n'a pas. Pour qu'on ait bien. Le demoni quand même. Moko et ma collègue le milieu pasteur Mokuna. Nous avons passé l'ingolo. Azala qui a sali 3 mois en prison. Mais quand même justice a moko le sera musala malamu. Lelo azali a quitté. Azali libéré. Azana ndakuna. Est-ce que pour la libération on a l'obésité pasteur était à Kanda? landa Maman nous appelle na interprète ya Muluba. Toi c'est vraiment mon message na te kokotise na makambo wana te papa natiki. kokotise na makambo ya yeko te ya sango malamu makambo na nzambe Et mon message kata na chilulu ko. effectivement makambo ya nzambe malwa nzambi etali mboka te kimatangila jitunga nashi ebangaka famille te katwa chine jiku nasha koteya sango malamu isha kwa jija nzambi ebangaka mama te kaji tuchine nashi mamu muleje nashi ebangaka papa kaji te tuchine nashi tatu mulela nashi mateya ozomona mateya mayishi aju mwana mayishi aya eza berceau de l'humanité aji mika na kai mimpa ja leje bantu mulela soki nashi ekomi berceau de l'humanité mali pinjo ja leje bantu mulela bato bakoya kosakana ndenge balingi bantu abali nje bala ba kuna na mushindo jibanana landa londa pinje bimpa bible ezoloba boye anda nzambi jwa kule lungu kobanga nzambe kina kwa nzambi eza ebandeli ya maye chibangilu cha lunga nyili menji kobanga nzambe kina kwa nzambi eza ebandeli ya maye chibangilu cha lunga nyili menji napamboli nzambe kitumbisha nzambi wani bikola ndenge papa abimi mushindu chiti mwanetu tatu mukulu mwatuka nabeti maboko nji tumbisha nzambi bikola tokoluka mwa makomi na nzambe tukikaiba na nshimu mikanda ya nzambi Papa Frank. Oui papa. lelo lelwe oyambi mutu ya mayele uji mikanda mutu wakijile tetu watu walunga ni menji ti mokolo okufa tuwa ni muwafu otikala oyamba mutu ya mayele kwa bote. kwa kijila mwenye muntu bulunga ni tetu Papa. mungu nashi je suis ingénieur na ista uji mwikala ngani mwenji muntu mungu mulonga tulasina ni muista diplôme ya licence efani na ndako jiba jana ja bulisa ji mukala ngani je suis maître avocat mwikala na fumo avoka munene mungacha wachitunge diplôme ya licence ya avocat efani na ndako jibe ja chikijilo biji mu campus jikala soma munzu soki naosalela yango te anji chinjenzela eza mpo na sentiment te kingwa bilele nashi lananga na londe boke pipa menemene otouche sikoyo point oyo esika motema na ngai ezolela waikalenga pije bwalwe buji moyo ya mundu samu jila mwana nazoya
Jinde pinya mwa babim. Toza la kimia. Tu kana ngere jitalala. La namboko yo. Bwaji tu ngeji. Je suis ancien militaire. Mwi kana na musalai munena wakala. Na FARDC. Munga mu FARDC. 96. Muno no ansis. Le père a un namboko. Mwana tu josi kabila walu. A lancé recrutement. Walu abi wakungula basalai. Azo luka batu ya sika. Ke babantu bayaba ya. Alobi salaire $100. Wambi ni bwaji futu nyoza muntu luka $1. Ngana lobi boy. Mena ngakujinu. Na oli mbongo atata. Jinya franga ya tatu yo. Mbangu na kei. Na ilu bire mubu salai. Kadogo. Mema mwikara na kadiko. Na lati botine. Wala chibotina. Salopette. Lwati salopette mimp. Na ke formation. Ai mwa mubidu. Je suis militaire bien formé. Mwikara na musalai mwimbe mulongola na menemen. Nzambo preparanga kitoko. Zambi mwikara na muntu ola bipe bikola menemen. Landa papa. Londe pinjeo. Na tangi na aviation. Mwe pinya mwa aviation ba. Je suis pilote. Mwikara mwene shiwandeka. Na pesa ba témoignage. En tout cas, avion ekwene Kingasani. Ndege kumukulu oyoka ke pilote akwe likolo ya nzeta mbila. Kuvumumva ni ngai. Mwene shwa avion muntu wa mungachi mwa muchi wa jibu. Nazwi pani likolo. Ngana bua kami avion na batu na katale na Kingasani bakio. Ndeka oshika ya otuka sango mwele. Na bomisa batu te ba mécanicien de ba gidanga achanga na erreur. Bon na bomisa batu. Tu vas sur bantu. Frank Stemai. Oui. Mwana ti Frank. Oyambi mutu wa mayele lelo. Uji mwikala na lele mwaki kile muntu wa mwilo. Ba diplôme nyonso ane fandi. Mabe jiwo so ashikilo tu la saje masomba. Musala sode tikala. Uji mwaji busala yi wakashani. Pona sala siko musalo ezanga manda. Kwa kwenza muji kwa yini shikijilo to muji mwabenda wanzambi. Moni musalo na osala. Muji mwabenda wanzambi. Na osala ngo 50. Ki muji mwabiji mubitano na. Na osala ngo demanda. Ki mwabiji mubibiji na. Si mukolo na okota mabele. Toni mujiba jambikira nzambi wa. Ndena koti, ndena tiki. Ni mushindi ungafwa. Batu kushikira muji mwabenda wanzambi wabazo wabatira batunguka nawo. Landa. Londa bipa mwanetu. Papa abimi. Mwanetu ngono wakitunga chwa buloko. To beti maboko. To atochi bikashi. Kasi. Kaji. Quel genre yaba chrétien. Kaka. Bana betu kai basamiji banzambi bulelele. Quel genre yaba chrétien. Bana betu banzambi ya basamiji banzambi bulelele batu jinabu. Ngana mituni question. Mama kujua ni Kongo nungu. Est-ce que na Congo, mu Congo démocratique mwana na Nzambe azali, mwana wa Nzambe ujimwa mwanyi, véritable chrétien azali, mwana wa Nzambe akulele ujimwa mwanyi, chrétien ya solo azali, mwana wa Nzambe achakushi ujimwa mwanyi. Kama kumwona ni kakwe na mwana wa Nzambe na. Na ondi mateke chrétien. Kakwe na mwana wa Nzambe na show mwana. Papa Frank. Mwana tufanga. Na biso ba chrétien. Watetu bana ba Nzambi. Moko kati na biso. Mwana tumwaela. Abungaki. Uvumushimina. Tangu to moni ye. Atu jitumumona. Eloko liboso. Chitu cha kumushinga. Mabolongo na se. Tuya boss kubini. To adorer. Tutumisha Nzambi yo. Papa. Mwana etu. N'aéroport Anjili. Kwa kana kukuwa aéroport wetu Anjili. Véritable chrétien. Mwana muji Nzambi akulele. Oya keko zwa ndeko na ye. Muji kanga te mwana. Tango azo kita na avion. Adi mwana butuloko mundeka. Esengela fuka ma. Bikengela tobinu anshi. Alo bana Nzambe merci. Asakijela Nzambi. Papa. Mwana etu. Ebele bakenda ba voyage na avion. Babu baye mumo benza nyende minene mundeka. Kasi bazonga. Kaba tubalugile nanshi. Avion baluka. Ndeka wakosheka. Soit na kati ya mai. Eshi mu mai. Soit na zamba. Eshi mu kati mu mwitu. Ba famille belele no bazolela. Meku manele tamu lelo ajaji la mwa. Papa na bango akufa na avion. Tatu enda wakafwa. Na accident ya avion. Mungachi mu ndeka mama na bango na accident ya avion. Mamu munene wakafu mungachi wandeka wakosheka. Ah! Ba chrétien. Bana banzambi. Nazolela. Njinjira mwaji wa bunyi. Oto kenengo bimisa. Utu weka lo wole mungachi mwa buloko. Asa président ya football. Utu mweka dana mfumu munene wandundu. To asa politicien. Eshi mwene bijijimbi. To asa chrétien. Eshi mwene muji wanzambi. Na misa to natangi. Malo sato tu babala. Na mona ki bilemwa chrétienité te na kati. Chene mwana chilejele cha bunzambi mwamu na asha. Na mona ki ezalela ba chrétienté. Chene mwana chilejele cha bana banzambi mwamu na asha. Likambo ekotisa ki papa boloko. Echi bwana muji washa mwana ete mbuloko. Ezalaki likambo ya viol. Chichichika na anabu waku. Wangata mwana wapende chibola. Landa. Londe bimba. Makomine Nzambe zoloba. Kanda Nzambi ujwamba nungu. Mosali na Nzambe. Wende muji mwa Nzambi. Bato yozo kamba. Bato ababaju mweka na nulombola. Basa lokola ba brebi. Bajibika na bumi koko. Basa bampate. Bajibika na bumi koko mimpa. Bible zoloba. Mweka na Nzambi ujwamba nungu. Soki oza na 100 brebi. Aji kuyimu koko. To 100 pate. Aji kuyimu koko na shumwa. Mako abungi. Umoye munyema. Esengelo sundola nona nef. Ikengele wimashe yosu ya jika na nona nef. Oke nekola na moko. Kalondu mwe yenu jumuishi mini. Mami chibola. Wane tu mami
chibola. Azam pate. Ujumika na mukoko. Ya église. Wamwe disambila je. Bokita bomata. Ubanga uweka. Azam pate. Ujumika na mukoko we. Ya église. Wamwe disambila je ba. Tokoko zwa enoki. Tujibwa kumwanga tene muloji. Tokoko zwa satana. Kumwanga tene muntu chana. Tokoko zwa diable. Kumwanga mwana muloji. Soki tozongi na makomi. Kanyito nyonomika ndanzambi. Jésus Christ ayaki mpona bato mabe. Yesu Kristo ngulula babantu babi. Papa na mosali ya Nzambe. Papa wanya ntuka kubanshi chinji nasha. Tuye mulutulu babana betu balonda bamala nyingana nezi kumujisambila. Weke chinji papa wanyi mema. Balonda mali. Bana betu bibenza muwaji bikola bwo. Botanga Bible. Ntongo ngacha majisambila. Jisambila bantu lwati kuruseka papa wantu bayishi. Landa. Bana tutulonda ibipe muji. Botanga Bible. Tubala inikanda yanzambi. Jésus ayaki mpona bato mabe. Kanyanga Yesu Kristo ngulula babantu babi. Na leli. Kati biayeshi muwaji wabunyi. Na kanisa ki église eze ba chrétien. Mwele na shimeji ngamini jisambila jimija bana Na banzambi. kanisa ki bozabe intellectuel. Mwele meji ngamini jibantu balongo tulasa tunena. Na kanisa ki boyebi Nzambe. Mwele meji maini jibantu bajomanya nzambi. Église esangani na ba voyou. Jisambila jisingale jisangile. Église esangani na ba combattant. Jisambila jisangile bantu beji bakala Église biji. esangani na ba politicien. Jibwana ni bantu bajibeza mala biji. Papa, Bana betu. na kati église. Ngoji mwa jisambila janzambi. Okoko za na titre noir qui combattant. Ujiba ukala nini chene bwaru chebe bumfu. Okoko za na politicien. Jaja buchi jimbiani. Okoko za la kululu. Kabiera bakwenzeka nashi. Mais soko komi esika bazolo ba église. Kaji mwako jifika mwachi mwa jisambila. Faut comme na titili ya église. Ifo ekale ni lunga nyilwa bunzambi. Ukali chiwiji cha bunzambi muwewe. Faut comme na titili ya église. Ifo ufike ni chiwiji cha bunzambi Faut muwewe. comportement na yo changer. Kwa tumone mushini waku jumuja. Na kati ya église. Ngoji mwa jisambila. Na leli. Ngajiji mwaji wabu. Na tangisima ya Ngajiji misi. mwaji wabu ibiso jibia wewe. Nana lobi oni. Ngasoni akikae. Tozo na kati ya stade. Tulimbachi mwa chitu jia ndondwanyi. Tozo ya ma Martin Fayulu. Tuwakijile Fayulu wanyi. Ou bien toke ya ma muziki. Tuwakijile mwa. Na kati ya église. Mwaji mwa jisambila. Bato bazoyemba. Bantu wajibimba. Ka. Michibola sangu. Ka chibola wakenyi. Eloko na retenir yango wana. Chintu chinga kwachi. Bwari bujana mbunga kwachi mbobo wabu. Pona kati ya église. Bwa mwaji mwa jisambila. Eza berceau. Chichika na mwaba kampanda. Eza nzungu ya ma famille. Chichika na nzubu munene wajiku kampanda. Papa. Mwanetu. Omoni nzungu. Uyu mwana lwesu. Nzungu ya ma famille. Lwesu lwa famille. Omoni biso bakambi. Tetu baje balongole jisambila. Ya église. Ba masambila. Même ata mondimi akoti singa boloko. Na chimwanetu mwana ni wajisambila mbwache ngati mwa buloko. Nana tengo yina yete. Chine jibe tameku mukina na. Jésus Christ alobaki bo. Yesu Kristo ngokula wamba nu. Tango baniatie grand bata na gauche. Ajiba mukuma mbati kujiba kujiba jitema jaja baluma. Alobi bozo msesu grand bata na droite. Inga yabi kujaja bakaji. Mengana zo kamwa. Kanyimema njinge mabikola. Mosala nzambo yini mondimi na yo. Mwene muji mwanzandi ujo shala uchina ukina mwene Oyini makasi. Ukina mwene Tondo baboyi. Mwanzandi. Batu nyoso yo yina. Bantu wose batu mukina. C'est que ceux qui va yena porte église. Muli wabana mkachi mwachibi chaba jisambila. Okoyebi saba protocole babenga na Uzwambila bango. bana tonekane mwana leba watulai. Na kati église. Mkachi mwajisambila bitu na mwana. Nyoso wane zani. Yoso bimbinganyi. Ki fanatisme. Judome ni bimanyanga. Nyoso wane zani. Yoso bimbinganyi. Ki tribalisme. Kusukuruze kwa bisamba. Ate papa zo sala mabe. Sita tumwane tuweze bibi. Ate mama zo sala Nasema mabe. mwenze bibi. Ki fanatisme. Jisukuruze ya bisamba. Etonga mboko te. Kapitu mnangubi wa kuibaka jitunga na. Ki fanatisme. Jimanyanga na. Etonga mboko Kajitu te. jibaka jitunga na nsha. Yango na zolela. Kibalu kani ningeze mwaji. Eske na mboko église ezali. Kachi mwaji tunga jetu jakonga masambila jimwaji. Non. Kachi mwene jisambila na. Faux et archi faux. Bibi ni bibi bikola. Église ezate. Kakwane jisambila tu. Pour comportement na moni na kazi Kwa église. mushiru jibane betu kwa Non. jisambila emu. Jésus aleli. Yesu Kristo wajiji mwaji. Nzamba aleli. Yesu Kristo wajiji mwaji. Non, 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 non. Wamene na ashika kesi. Non, 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 c'est Na ashika pas ça. kesi. Bakami église. Bana betu jolombola masambi. Ote ya comportement bandimi na bino. Isha ibantu bikajilu byabu bya mwalo. Église eza barte. Jisambile ki mwabwa binu bya mwalo funashi. Papa, Mwanetu. nakokoka kobikisa nation nyonso te. Chene bwa kukumba ne bwa kutsungile bantu boso abula bushima. Kasi Kaji. lokola nzambe ayebisinga lance message. Mujizabe Mungu achisebwa ni ngakule bwalo ewu. nazolansango na motema polele. Jingwa kule ni moyo yosu munzuluka. Sakobanga. Chinchina muntu nasha. nakobanga mutu te. Chinchina muntu nasha. Soko ozela na banga yo. Wamwijira wani njingu chini. Soko ozela na kima yo. Wamwijira wani njingu nyema. nabota. Ndela. nabota te. Chilejito. nabala. Msela. nabala te. Chisejito. Il s'agit na kokufa. Nimba nena kufa. na kokufa mpo na bible. Jifo wa wale wa nzambi. na kokufa mpo na Jifo wa nzambe. wale wa Yesu Kristo. Vous blaguez avec les gens. Luluna ni batu. Hapa Eh, comme il- wani fakuni lusa.
tu ni le bato. Papa na ofinga na désordre. Ko nje na shi we muhenda ka ko mko baba ku la to malu manyauka bila bibi bora ni mutisambila leja bantu jira wajuru jira Yesu Kristo musumichi ye ngendo jijira ujimo ujibulele Na finga bino. en tout cas papa faut que nous ça Merci. faut que nous ça papa Lui c'est l'opposant des pasteurs. Avec le syndicat opposition ici. Maramaza au l'église au PC Kanda parce que le pasteur était à Kanda, il y a terre na PTT. Ils ont sauté na PTT. Pasteur John Ali mais le pasteur était à Kanda donc il y a vraiment opposition na Maramaza au ça là c'est tout. Au hasard comme on a raté l'église. Ils ont énervé, ils ont continué à faire Kanda, voilà pourquoi il est fâché. Et ils ont continué à mouquer avec le pasteur, il était à Kanda. Il y a aussi notre CG, pasteur. Il y a tout sur le mouquet, mais il y a aussi apaisé. Avant toute chose, il y a moi qui me ressemble bien pour la Kanda, mais ça je peux vous le camarade Mingete. Tout ce monde a Awa, représentant, il y a ERC, Église des réveils au Congo. Plateforme wana tokona ki ba muta zaki chapeau qui pasteur Kankenza ba Chesoni Kafuta ndenge ko voter biso tango ende ko voter na se ba voter bimisa mokambi ya seni mais tout le monde awa ba mi balé Albert Kankenza na Soni Kafuta au Pesimboa boa boyi ba suspendre kotoyo Soni Kafuta leki na télévision aza ko tomboka a démissionné na yekoto et il y a des choses qui se disent. Ils sont blessés dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut-être comme aux opposants, aux autres dénoncés dans l'église, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Maramozo Le Kawana entre Albert Kankenza et Soni Kafuta? Merci. Je vous en prie. Nakoko Loba. Loba papa. Tu dis quoi pour les pingio? Landa. Londa ibi papinje bana betu. Je suis le pasteur Lité Yakanda. Jumui kalangana mwambi waji sheja chinji. Frappe na le frappe na retour. Jingu mamujini jingu mamujini retour. Papa moninga na mboko yo. Ujumuni mkaji majitu ngeji. Na banga ga mututi. Chitonchi na muntu nashi. Landa ngai. Ulonda bimpa mwane. Que ça soit ba titre na yo. Wikalana na shuji ni mwambi. Banga ka. Nyamba kaji wikalangana. Chitonchi. Nefu fwa na koti boloko. Njimu bwana mbuloko njile chite. Awa siko na ozela ya 10e fois pour chiffre rond. Mbasha pinje bwana mbona kabi ngumbasha njile jiko. Na ozela siko chiffre rond. Jingi njile pinje jiko. Omoni nzoto yo. Mubijeo. Nzamba ebisaki ngai. Yesu Kristo mwakula wamba nungu. Eza pona ba boloko. Ujumika na wa buloko. Boloko ya buzoba te. Buloko mjukami wanashimwa bubinashi. Ya sango malamu. Bwa mwa wimpa bwa nzambi. Landa. Londa kubimba. Trouble mako koti na minute ona mboka. Jibwela kana kwa jabo nje mungo chimwajitunga. Ona ko papola ngo penza batu bebe surtout na église. Ejipije jinga bamule bantu na mungo chimwajisambi. Na ko beta batolo lengwana. Ni kuba batu mushindo hao. Na papoli yo. Kubangula. Na nyati yo. Njata. Na ko isi yo. Mokolola. Na kamyo catch. Wele na shimujibo. Na fini yo. Ubonde bikola. Okota to pita. Ubona songo chimwalopitaji. Bale kauki. Mai mane na akami. Bambise mnene babi. Misho ya mine na yakatu. Vima na soko vima. Ula ni muji ulaka na. Basuka soko pasu. Hanji kana muji hanji kana. Yo. Wewe. Oya mutu munene. Wewe mutu munene. Oya libani. Jima de. Wewe. Mosala nzambo ali koso. Wana nzambi wa muneneo. Yo, wewe. Wewe ujini baba munene. Wewe mutubu na limete. Wewe ujini jima. Papa kwenye to. Tika na finga bangoko. Kwenye to fo agulusa. Tika na finga bango balekisi. Tika na finga bango. Agulusa papa wa mema. Fo agulusa. Tubayishi bwana waenda kakuna mko bakubayishi. Okay na ngepa ite. Fila lusa papa wa mema. Mwana congolais. Fila lusa bana betibieza mwa. Atabo chenga na bolo kwa sama bele. Na oloba. Bibieza mwa tu abunyi ba fila lusa papa. Lisha bantu julu. Lesha bantu julu asheshe beto sibila chana. Yoga sibunga na fingo makamwa salite no bana. Fo agulusa kuenji to. Atika na finga ye. Fo agulusa papa wanyi. Fo agulusa yisha. Tika na finga bango. Yisha bwana tena wewe muyishi wewe mko bwaisha to bana betu. Tuyisha tubambira bwa bamanya bakujumuka balesha bantu Yesu Kristo. Landa papa. Nzambe. Ka! Zambi wanyi mem. Eske na Kongo mosala nzamba azali? Ese mujitungo cha Kongo mu bene nyumba zambi pa jimwani. Papa Frank. Mwane tu Frank. Batu bapotana na football. Bantu batutaka nane bikola bwa kundundu. Eza problemité. Kimbo alunashi. Lananga bien. Ulonde bipa bikoni. Biso do basala nzambe papa. Bene mujiba nzambi. Ngana tangi théologie. Même nyumba na mulongo tulasi tunena. Na tangi criminologie. Mulongo tulasi to malasa ba diplôme belé na ni mabeja chikijilo tulasi. Ulonde bimpa. Batu bapotana na politique na ensemble. Bantu batutaka nanga munga chimwa mwanzubu ya minene ya binji jimbi. Elobelange lokote. Kabi akutambela bwana nashi munashi.
Batu ba potana kuna na kati ya politique na ensemble. Bantu batutaka nanu muntu bya byose bya binjijimbi mwabuji basange jibwa. Ah ka Elobelange lokote. Kabya kwanza bwana nashibu mwanashi. Esala ngape lokote. Kabya kwanza bwana nashibu moto. Ba voyu bazokabola mbongo ba potani. Bantu ababenji ba malumba bibajiba babanyana makuta batandanga na Elobelange lokote. kabya kungenzela bwana nashi kakesi. Ba homme d'affaires to pe ba commerçant. Babanji banene na benji ba franga bajiba iku. Bazo potana pona mbongo. Batandana ba franga. Elobelange Kabya lokote. kungambira bwana nashibu mwanashi. Papa, kaji. omoni basali ya nzambe oyo basali ya nzambe. Nzambi aba bajwe wambaba. Te. Bwana bwa nzambi chakuita. Bible zoloba. Mukandi wa nzambi jwamba nungu. Papa, Mwanetu. mosala nzambe aza mutu a double sagesse. Muntu mwene muji mwa nzambi muntu alunganyira wabunyi. Mosala nzambe aza mutu a double identité. Muntu mwene muji mwa nzambi muntu njini mesha bunyi bikona. Papa, Mwanetu. yo na ngai toze loko moko te. Wewe ni mema katwene bikala na mushindo. Yo sa mutu lokola batu Wewe ni nyonso. muntu wa mushindo bantu bonso ayo. Ngana mosala nzambe. Meme mwene muji mwa nzambi. Fona za la différence. Papa, Mwanetu. omoni bato baopotana. Bantu aba baji mwene muji batandanga na. Otanga Bible. Bala imikanda ya nzambi. Bible zoloba. Mukandi wa nzambi jwamba nungu. Kobanga nzambe. China kwa nzambi. Eze bandela maye. Bangiru cha lunganyini me. Batate batu bazolakisa biso kobanga nzambe. Bantu aba baji batunaji baba. Siko nazoka moneni batate ngo baza bazoba. Jinge mabiolo muji bantu aba bachina nzambi. Ka batandangana kwa malobulo bemu. Ka bato bazoteya biso. Bato abaji batuisha bale kwa nzambi. Ana makomi. Mumikata ya nzambi. Kobanga nzambe. China kwa nzambi. Eze bandela mayeli. Chibangi cha lunga yini me. Siko wapi makambo bino boteya Kaji biso. malo tulitu ishaye. Ya Deni. Ya kwa kanaka. Ya Soni. Mwane tukazitenika futa. Ya Ngalas. Mwane tukakanaka. Ya Kakienza. Mwane tukatenza. Okoyoka na tena problemi nini? Kano nuwetanga na bwalukaji. Papa, Bene muji nzambi. omoni mwana classe. Ujumona mwana mwene kukalasa. Soki ba PC devoir. Ya Kizia. Omoni mwana classe. Mwana wa mukalasa. Soki ba PC devoir. Ebe mwoshe bwalu. Azuite. Kai mweta na Se katanga ki kuru wana. Muni kakumulonga bimpato. Bango baza kuru. Bwabo bajibika na bato Bakolo Bible. Bantu baji bale mikanda. Bakolo kuru. Bantu bene mikanda ya nzambi. Te papa. Ka. Boli misangai. Bana betu. Je ne crois pas boba sala nzambe. Jene kitabilo jibene muji nzambi na. Batu babenga telefoni. Bantu babilo kubinje jini kutu. Balombilité ya tika. Bamba ni mwana tumoni chishenja chinji. Balombilité ya tika. Mwana tupasere shuka. Batata wana bakoboma yo. Bantu abu baji bakushebele. Batata wana bakochelo Bantu poison. baji bakualela. Ngana zo mituna. Meme kujala leko. Est-ce que baza bakuluna? Est-ce que mbantu bezo. To baza basali ya nzambe. Nzambi. Tokei wapi? Toi kwei. Tokei wapi Kongo? Kitunga ja Kongo demokratique. Merci. Toi sekijilai. Papa, Mwanetu. landa siko na loba. Londa pinja bwalu bwobwe. Omoni na mboko. Ujibona mwatu wachitungeji. Okito mata. Bango wek. Twana découvert. Tulimika na nganeni ba mbabichi. Des gouvernements. Ah. Omoni na mboko. Muchitungeji. Okito mata. Tu ma ubando wek. Tozana deux présidents, deux gouvernements. Tulimika na ne ba mbabichi muchitungemu. Weka ubando wek ukamanya chinto achi. Président Moko na Mboko. Nash. Président Fachi. Bamfumba jibabichi. Kajitelesha ngwambile. Landa. Twana deux présidents kama mboko. Tulimika na ne bamfumba balongole chitungeji. Twana deux gouvernements. Tulimika na bamfumba balongole chitungeji. Twana gouvernement Ni céleste. bufu mwebu bwa kujuru. Twana président ya bonzambe. Tulimika na ne bufu bwa bunzambi. Nawe azo kama mboko. Ni ebu bwa bulo bebu. Soki mboke koki bino te. Ikala bula bebu kimbulu kumbana. Soki mboke pinir bino Ikala bula bebu te. kimbulu eshebu. Bongo mukolo musala. Kaji mwena nzibu alu bweni. Bongo mutu apesa biso Kaji mukale musala. waka tuwashe muji mweo. Bongo mukolo Kaji mukale musala. yenga mwene muji mweo Yesu Kristo. Mukolo Mwene musala. muji mweo. Ako frappe. Nakuma. Mukolo Mwene musala. muji mu. Ako frappe. Nakuma. Papa Frank. Mwanetu. Ane oyo. Chiji mweti. Basala nzambe bakufa Bene muji bele. bazambi ni bafo Ane oyo. Chiji mweti. Bapolitisien bakufa Bene muji bele. mbili bafo babu. Là, je vous dis la vérité. Vous bloquez avec les gens. Et comme il y a Chakini bon. kuchingani. Nafinga bino. Atwa papa kwenjito. Kwenjito fwa kulusi tubambira papa wanyi. Kofinga. Bene muji bazambi mbajimina. Wewe kuyimwakula. Kakona ngwa diwa kwakula tu. Tubayinga cha munjila wa nzambi. Balikele malo wa buloba bwaliko twachendelela ngujulu. Lesha bantu Yesu Kristo bwana wakumanya. Wapi ki serviteur de Dieu na bino. Munyi mwe wa bunzambi we baba. Tango bino batata bozo kana Alo te. nene batatu lokalo nwetana nasi. Conseil ni bakopesa na bana. Kaji mobelu kayo wa kwesha bana. Papa, Mwanetu. là je vous dis la vérité. Kwa banyi wakuni jabulela Je vous confirme. Ngwambira bulele nunu. Na mboko Congo. Mujitunga nja Kongo. Il y a pas d'église. Kamwe na masambila tu. Oh. Il y a pas d'église. Kamwe na masambila nasi. Église exacte. Masambila ina munasha. Église exacte.
masambila nashi. Exacte. Kama na masambila to. Wana na emission. Ati ni ngwambele bolele. Papa zo changa tembe. Ujona patani. Papa Tena tu no chate kama nolo. Fagulusa yeke ne bwalo to. Okota ngodu. Papa wa fagulusa yeke ne bwalo to. Atu ni ke ngana to. Twambila bambi banzambi. Baiba jamani bambi banzambi. Swanje za bambi banzambi. Tubayishi mbajimina. Bakabasha no malo buloba. Maanguleja bantu julu. Bobo ni bobo ngaya. Bisashi na zongela musala soda ane oyo. Na zongela ngosko na simbe l'église mandu. Bijibi kene botu yana pinja munji mwa busalai. Bota mole pinja pingo mole. Na zongela musala soda. Foto yana munji mwa busalai. Na simbe l'église is comme. Watu chikijana pinja ni bere masala. Na boma ena. Watu shebe komo. Na beta is comme ça c'est. Wewe mshebe ya papa antuka ko kwenda kilipa tolekele. Wewe kesho chinje vraiment. Wewe kesho chinje papa meme tubayisha. Bashi mina bikoda. Bwa kuinga cha muntu munshira wa Zambi. Zambi kwa kashiye keleze wewe. On va calmer le pasteur. On va calmer le pasteur parce qu'il est très fâché. File lusa papa wanto file lusa. Kushindu ujupe akuna munshini bikengela. Tubayisha papa to file lusa rabonyo. On va calmer le pasteur parce qu'il est très fâché. Je crois mademoiselle que l'église peut ça kanda ya kosakanate. Asa ya kosilika, asa calmer mukemera mai. Muteme kita bijuto quand s'agir yo bimpoke l'homme de Maringa 83. Donc je pense qu'il était à Kanda. Motranzambe yo asana biso awa le Bogard de Birmingham José Moulumba. Motema Beni Penda Moulumba Barcelone Maman Heaven. Merci ko la première dame de Lausanne, maman de Ridge Andy Louawa. Un enfant pas comme les autres, mon vieux Gobelisha, merci. Ya Djongonda Imeni, la terre avantageuse. 00-243, ya Willy Moucheni, nous pensons également à toi. Alain Dinamo, l'homme s'oppose agréable. Mais Bogart n'a poche. Il y a Majeni Sambakondi, pourquoi pas, Super au sol. Mais c'est le président, il y a Majeni Matota. Merci beaucoup pour tout et pourquoi pas Diesel la City London. Je pense également à toi. Nechapindi plein de grâce. Merci pour tout et pourquoi pas Bobo Chibos, le banquier. On est ensemble. Moutranzambe Nangi, tout qui est malade. On s'est calmé. On s'est allé à Kokita. Ce qu'on a silica, Maramoussou peut échapper. Maramoussou est intéressant, il peut échapper. Au bout de chaque candidat Liboso, au Komona, il y a la minute. Tu es bien en plateau, pardon. Tu es effectivement, tu évolué. Tu as un dame, viens à moi, doigt bon. Puis à moi. Tu as na suka émission na biso. Nanga to zoka point de vue na yo pona makambo nyonso wana to lobi awa. Mais sikoyo awa yo siliki ba papa ba osala musala mabe na mboka oyo. Ce qui est vrai aux appels na torté. Tout le monde a besoin de faire ça quand les chrétiens sont bien mingité. Mais piste les solutions sont nini. Nini faut que ça là pour que ça les ensemble bazonga nanzela. Yo za oppo. Merci. Toi c'est qui la wa bon. Église Nanzambe Bena disambile ja mema ja Nzambi eza wenge BCBGT. Disambile ja Nzambi ki chitsumbu cha misambu eza wenge maison mérité. Ki chitsumbu cha miziki ya bibi ba abulobe buna. Eza wenge 4x4 ki chitsumbu echi cha 4x4 nashi. Landa Londe bim. Église Nanzambe Disambile ja Nzende ja Nzambi eza wenge BCBGT. Kimbigana na chisumbu cha bimbi ba miziki ya eza wenge 4x4 Kimbigana na chisumbu cha bimbi ba misambu ya 4x4 eza wenge maison mérité. Kimbigana na chisumbu cha Nzambi cha baba ba maison mérinashi. Église Nanzambe Disambile ja bena ja Nzambi eza sika bato ba na conscience. Mwabu jibantu bikala ni jiji manya. Eza sika bato ba na sagesse. Bikala na mwabu bantu bikala ni menji. Ene sika bato ba na intelligence. Bikala na mwabu bantu bikala ni lunganyi. Soki ba sala Nzambe mi ba le baso le kana TV. Ikale pene mujimu wa Nzambi babiji bayita kungaji wa baso potana. Batandangana. Pona likambu moko songolo paka. Kwa walubu mwaeshi buku wa bukampanda. Nazo condamné bango 100%. Chimbu benga bishu wani bulelele ni. Bango baso tie biso na kati église. Bajiba tuishe mongo chama jisambile. Limbisa muninga na yo. File mwane no lusa. Ata salio mabe. Na shemu kwense le bibi. Ata lobelio mabe na télévision. Na shemu kwense le bibi munga chwa biji jimbi. Wana bango batu ba tie biso. Wako kwa batuisha na ngwao. Batatu hapa. Omoni matia na bino ninge kangi bino lelo. Wamo pinja maisha ya mjini jimano kwa talelu anyi. Lomon. Matia na bino kangi bino moko. Maisha yenu lelo anu kwa ashi. Matia na bino moko bimisi bino basoba. Maisha yenu lelo anu watuiji bijingi. Papa c'est facile. Bana betu kimbi teke tanashi. C'est facile comme il bonjour. Kimbi donc mbi teke temene menana buni wetu au. Ngai na papa oyo même ni mwane tweo yazo kamba corps du Christ ye jumuka langa na ulombo di ndapena zo kamba corps du Christ même njindo bolai mupijwa bendo mukale Yesu mwane tu
on remarque des chrétiens moko soka sali salité tout na shwa mwana tu mwana nzambi mwese bibi chrétien nyoso bayoka ka pasi nzela moko kana betu bosi banza betu mfu bibi mwisho on a kati ya corps du Christ mu bijo benga mungalenga suki eza très important suki mikana nchitu cha mshinwa bonyi suki koloba to leki lisu suki ga tuwa kuita jisu bote o suki zo bimisa mushindu suki lo la ku lisu ko bimisa ngote jisu kanya na ko lo nashi lisu soka ki pasi jisu ajo fa bibi tina suki ton ni mungachi monsu litoi jichi koloba to leki lisu kanja kujina shini njisi solo julu koloba to leki munoko kanja kuli nje itapinje juu mukana landa papa jinga kuli ngumwanetu omoni vi otozomene mwana pinje malo tu ichishanya batu baningi basakanela nzambe bantu banyi basinje kunani nzana bazobosa na corps du Christ bajiba moyi mubiji wa Yesu Kristo na ya deni ni mwanetu deni na ya ngalasi ni mwanetu ngalasi na ya kakenza mwanetu kakenza na ya soni mwanetu soni bango nyonso wana swaba basa corps du bajibika Christ na mubiji wa benga mukalenga bakopotana te kabikabini wakutandanga na soki lelo bazopotana ikela bibone lelo bajiba tandanga bayebi o bango basake kimba manchi jibika langa nana bazongisa conscience bayingaje bumuntu bwao eza nini bamanyi ni chinganyi papa mwanetu nzambe alimbisa ngai zambi atufira lusa niveau bokomi bwa mwabuno fikeo na dénigre bino ngami weke niveau bokomi mwabuno fiki na déconsidérer bino nyanu ne nguluji niveau bokomi mwabuno fiki bosabe inconscient bantu chana ka bayo bokokoma na niveau wana mwabuno jibika ngana bosabe intellectuel ya classe bantu belongo tulasunde bosabe intellectuel ya bible bantu belongo tulaswa bosabe bato bozobika double honneur bantu baito miji mwa bu kati ya double honneur mji mwa mji mwa bu mutakosala busaba te ngakulusa papa wani kile chinji ngakulo mufira kwa kundusa hete jitalala tubayisha biblia za mwaji bandi banzambi bandi bajibika na buchimfu bumwendo jimuteka pamukuna Yesu yakale loko kaita malo bambi bazambi be Yesu yakale loko lelo Yesu mulo na kuyeta kenyi Yesu yakosonga ko Yesu Kristo mulo lelo na umela papa telesha mwadule ko umela yoso umela banzambi lutandanga c'est la chose qu'on a lobela Yesu apa fa kurusa kulobi kwa kuji Yesu nashi sikano na lobela Yesu yungulu kwa kuji Yesu to nzela mwendeni yokenda akuila bana bitu nzela mwendeni Yesu kenda Yesu mwaji wa bunyi 2000 wakweza wana 2020 Yesu yakana mko Yesu watu kono lokwa unasile Yesu Kristo Yesu Kristo kwa lokwa unasile tani mujima tuba shimina lokwa kulelu zani tani mujima bushindu jima manyanguka bana banyai mujima epa Yesu Kristo Yesu watu lokwa Yesu watu lokwa unasimu bingwemu entraîné pour rien wa ujunenga chanana lokwa mwana mujima bujimwa bunyanga bene mujima nzambi Merci Pasteur Kanda. Je pense que c'est bien. Nous sommes presque à la fin. Bande batali biso ba sepeli je crois na ba maté na yo. Na ndenge sungi, na ndenge pesi conseil. Oh le bizali très capital pour l'église corps du Christ. Basala nzambe faut bazala ini, basala nzambe faut basanga, basala nzambe faut basunga. L'église qui est de Liboso, on est à Potanaka inutilement. Nous sommes à la fin. On a fait sa dernier message et puis tout un numéro de contact pour nous intégrer l'église. On contacter un numéro. Merci. Toi, c'est la Obuni. Na sentir ce qu'on moral et kitty. On veut pinger au Bikachika Chanje Chawe. Biloko Otomelaka. Bintu bitu tukala na tournoi esengaka mutoke bima jivi kengele bwane chisolo chiweka chibiko soki mutoke bimi ikala bwane chisolo kinchiweka na sha ela kisi ete kwite sili bijivi leje bwane biloko nyonso na lobaki awa biloko mokula mwabeo alobi yango na sa kwiti njimunwa njimu byabona nungu mujikwachika wana bazaba yaya papa ko leka na tevu to lobela ba yaya bantu abumba toto eto tubafira lusa bwaba fika bugiga on a sali c'est l'impolitesse ba yaya bana beto echi chenga chikala yisha na seli bolimi fila lusa ne kana ba mona bibi to sa ba chrétien tujibonso bene mu banza okangisa mutu amobola boye na famille pauvre mbo akulo kungu wachi shimeme muke mbongo na kobimela na kozwa wapi jinga fo mu buglo ko chene mwana sana mbongo ko de manger bino to fila lusa to akola mado ja ze mu mo na moto ba ya na biso to fila lusa ne bonso ba to ba civil teto jibantu cha to kangisa na pourquoi ni to kwachi changa na bwachinga tata pambola biso bale Yesu Kristo atubeneshi des fils Massevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlé na kati à Londres. Mutu ambongo ebele de Panama Patrick Boyimbo papa na China kuna na Paris na bosanité Dieu donné Mouya na Italie kuna na Milan tata pambula yo Eliki ya Christian Kambashi kuna na France na Lille na bosanité le vrai boss le boss Jacques Sobanoka na kati États-Unis le véritable Joe bon garçon ya propre ya soin héritier mpaka
na kati États-Unis 7500 giga PC loko ozwa eloko elamba nelamba tata pambolo bisika bizwami yo. Les royaumes des chaussures bango pe bazo tika biso te bazo soutenir biso. Les royaumes des chaussures na banda Lichibangu na avenue Patou numéro 2 bis référence ezali arrêt pharmacie sokozo luka les royaumes des chaussures et sika bazo teka ba chaussures ya bien okomona pena molato eza wana ya ndenga kanda na kati ya les royaumes des chaussures tata pambola bino pona ndenge bo soutenaki mosali na Nzambe be interprète be bazo lela bazana posa moi lisungi pe pona bango babima pe soin na misu ya batu ekosala kitoko makasi pona mituna to pe ba question Boa ngongu na shi mebeji etu okoko benga biso na plus de 143 tu yayi kukusanga mabiji makumya na ini satu 89 makumya mwanda mukulu chitembo 30 makumya satu 729 ngama mwanda mutekata makumya bijini chitembo plus de 143 sanga mabiji makumya na ini satu 89 makumya mwanda mukulu chitemba 78 makumya mwanda mutekata mwanda mukulu 30 makumya satu 729 ngama mwanda mutekata makumya bijini chitembo 78 makumya mwanda mutekata mwanda mukulu jibazo kota place wana ponani. Sala attention na mukulu hein. Makumi mwanda mukulu. Makambozo bezana nzela. Makumi mwanda mutete mwanda mukulu. Mukulu eza jibe. Ah njuma ni mwana tujipe jundo. Papa chéri. Papa chéri mukulu wabakulu. Kwetuka kujimini. Kwetuka kujimini njuma masha kumeni wami na makwa bwatula makwa. Bana betu boso yeriche wanta. Njine ba mwana itu. Bana betu bonso ba kasai basanga ntete ba muchindu abono senda. Bana betu ba kuji kuengelela kakuye kubenga mubuya soutien. Bana betu bonso baji mu États-Unis baji ku kala na kumputu baji bikala na kwetu baji bikala na munemu chisansi. Bana ba mukasai. Njiba munji mwanene. Mema wenu njinjila njinyisha njinga kula maraja kula ucha kwetu walibambire kwetu kakujimini nachiba kwambanzala nji wenu nachijiko jamai kungamburusha kuna shikisabata cha ujika sana shimutelo nachikaza kunjiba kulwata a travers betu bonso bajibo londo mwa kulwa cha kwetu nji wenu twasegela yabunyi mukutela chimutela nji wenu me ufunda kuna chijina mu numero 1085 623 2339 085 623 2339 le bombe de Chiluba chije ngumagumada mukulu itano kama isambombu makumi abiri n'isatu makumi abiri n'isatu makumi asatu ni chitembo chije makumi mwanda mukulu itano ngama isambombu makumi abiri n'isatu makumi abiri n'isatu makumi asatu ni chitemba kundekelelo ai kun numero ya wabandi bezwa kungamburisha ko nachimuni twasagila ai amen amen merci beaucoup mon Nzambe merci beaucoup frère twasagila wabonyi on est ensemble merci à tout moment pour revenir pour tout mettre ma solo Nzambe twasagila merci également tous les amis qui nous ont suivis à travers le monde. Je pense que c'est Bolandi c'était important pour la business ce week-end et avec un vrai bien mais derrière Kosekawana il y a un message, donc il faut retenir que tous à la ini basala nzambe faut basangana pour musala nzambe qui est libre. Merci à Ozé Ngalina, merci à Maël et Sadi toute la grande équipe, pourquoi pas aussi tous nos abonnés. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,
C'est ma